Irene Calma. Para king makapasabay. Benedict Layog, Betty Ong. Para king Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Terry Davis, Raul Lenny Gozum, Sherilyn Lozonio. Para king Kapayapan ding Kaladwadi, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr. and Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Nestor Sicat, Jose, Fortunata, Jose Gaza, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Marisa David, Jaime, Cristina, Senior and Junior, Modesta, Erlinda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan Villanueva, Lucia Malig, Noel Torres, Dr. Michael Yanko, Alfredo Bitog, Emilia Manyo, at ding hanggang Kaladwaking Purgatorio, lalo na karetangalan ng nakaga nakakarelo. Maya Pagatpanapon po, Kapabaluan po, Iba't po King Betis Fiesta Committee, 2023 Service Program for Employment and Skills Development, Special Collections for May. Susundo na pa mo rin po ning Betis Fiesta Committee ing pamananggap pong registration at application po karetang bisang mag-train king TESDA at mika certificate karing makatuking programa. Number 1 po, Electrician, Electrical Installation and Maintenance, NC2 and NC3 level. Mag-umpisa pong July 2023. At 34 days ya po ing training. Kadua po, Welding NC1 and NC2 level. Mag-umpisa ya pong August 2023. At 34 days ya po ing training. Pangatlo po,
organic agricultural production, farming. Mag-umpisa pong August 2023 at 29 days po in training. Pang-apat po, industrial sewing machine operation or pamanahika rin kumpanya. Mag-umpisa pong September 2023 at 20 days siya po in training. Kareta pong interesadong mag-aral karening trainings, libre mo po ini. Nung akompleto yula po agad ng requirements at sa upanda kayo po, king pamasayo kaya king service papunta king training center o king Pisamban. First come, first serve basis tamo po. Makipag-ugnayan kayo po ka rin kakatamang Chapel Pastoral Council para makapalista na kayo at makapag-fill out form at mag-submit requirements. May pagat panapon pong pasibayo kaya kayungan. Sakramento ng binyag o Sacrament of Baptism. Ing sakramento ng binyag, yang magsilbing dalan daring anggang sakramento, uling iti ing mumuna daring anggang sakramento. King sakramento ng binyag, ing bibinyagan o mabibinyag, bubulusanan din danum buntok o kaya papalbog kindanum. Mibabayo ing dati ng lumang pangatao at mayayaos siyang anak ng Diyos o Kristiyano. Mayayaos tamong anak ng Diyos, uling maging tamong Kristiyano, malilinis tamo king kasalanan aama na tamo kang Eva at Adan. Ing milawot kay katamo king Diyos at king paulining sakramento ng binyag, mibabalik tamo king Diyos. Ing obispo, pari o diakono, ilaring malyaring maminyag king ordinaryong panahon at king oras ning kagipitan o emergency. Ing nino man pwede ang magminyag at sambitlan la ring makanining amano aawsan tamong Trinitarium formula. Bibinyaganda ko, king lagyo ning igpa at ning anak at ning banalay espiritu. Amen. At in limang simbolo ning sakramento ning binyag, mumuna, krus, iti pasiwala no, king kapamilataning pangapako ng Hesukristo king krus, mayat bus ing kasalanan tamo. Kadua, maputing imalan. Iti tandane ning pamamiblas kang Jesus, at ing bibinyagan pasibayo yang sinubling mebye kang Jesus. At iti simbolo ning kalinisan at dignidad. Ing katlo, laro. Ing laro o chrism oil, apapahid daking bibinyagan, tandane ning pamaglokob na ning banal na espiritu para makiyagom kang Kristong hari, pari at propeta, at patibayane ing kasalpantayanan tamo. Ing kapat, danum. Ititandane ning divinong biye, na iba't king grasya ning Diyos at gagawa ning malinis ing pangatao ning bininyagan. Ing danum gagawan ning dalise ing kay katamong biye at lilinisan ing kay katamong kasalanan. Ing kalima, sulu. Iti babiene ning makasinding kandila, tanda king sala i Kristo. Yaing sulu ning yato, at babiene ing sala, karing pengari, tegawan, ban munye sala, king bibinyagan, at king pamananggap da kaniting sala, munyela naman sala, karing aliwa. Nung ikristo yung sakramento ng Diyos igpa, ing pisamban yung sakramento ng Kristo. At ding pitong sakramento, ila ring sakramento ng pisamban. Dakal pun salamat.
Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. 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 Sebenarnya yang masih lama, repaitasya Banwa, Alleluia. Sebenarnya yang masih lama, repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Alleluia. Aku Galilea at alawin mo Banwa, Jesus repaitas Banwa, at Banwa mapaligyan. Aku Galilea at alawin mo Banwa, Jesus repaitas Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Alleluia. Apat na pulong alto ay nalahagan likman, alagad ng pagmamalang, Alleluia. Apat na pulong alto ay nalahagan likman, alagad ng pagmamalang, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Alleluia. Kung sa pantayan ng dakayang epasignakan, at repaitasya Banwa, Alleluia. Kaya ng dakayang epasignakan, at repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. Repaitasya Banwa, Alleluia. 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 Nagpampuning anak ang puning Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo, manatili kay At kay ka antimurin. kalukuran kapatid, kaya binan ng mabilog ka Santa Iglesia, pag masusyan tayo ting mawulang solemnidad ng pampaitas na banwa ng apong Ginoo. Ang mawulagang papuntunan nini, kung pamaitas na banwang Kristo, ika, ako, imbalang tao, di kalugalya si Diyos. At intang lugal king apong Ginoo. Kanita kay katamong abiyabi pamitipan,
Pandiang pangiting banal ay Eucharistia. Kaya kakatamo sanang pamibibi o iningi pakita mo. Kaya kakatang pamakiyugnayan, kaya kakatang relasyon. Ngayon palang betong maulagaya king Diyos. Inasa kabang sa sadyatala rin kakatang sarili kaniting kapag masosyan, kilalanan tamo iting pamipaulagana ni nga pong ginugay katamo. At kang benediti buklat tala rin kakatang puso, bata mong tanggapan in kayang lunos at in kayang pakadulo. Ginoong Jesus, mabibiyak ang ini king ligayan ni pa, at karin manalangin ka para kay kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, kapamilatan ng Espiritu, kaya bera ka manggaman king kapupusan ng panahon. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, tutuburan mo kami king yato, ban mo niya patutuke ka, at isunduin o bramo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. O Ginoo, mo kami sana pangimburisan karing kaming kasalanan. Ninabagkus, pakayapan mo kami, kapamilataning pamamatawad mo at lugod. Lain mo kaming tayran, painturo, imbye, alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et in terra paz, os omnibus. Et in terra paz, os omnibus. Adoramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias a Deus, Ibi, per magnam gloria tua. Domine Deus, Rex Genesis, Deus Pater omnipotens. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et in terra paz, os omnibus. Et in terra paz, os omnibus. Domine Filii Unite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Deus Patris, Qui nobis peccata miserere miserere ad extra nobis suscipe deprecatione nostra. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et in terra paz, os omnibus. Et in terra paz, os omnibus. Oniam tu solus sanctus solus Dominus, tu solus sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen, amen, amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et in terra paz, omnibus. Et in terra paz, omnibus.
Manalangin tamo. Baik paming at banwan. Dan kaisipan may sadyala para kang panyatang ng kekang kayarian. Anyang dela may Heso Kristo, king era yabot ng kekang panimanman. Bangkita, pagdulapan miya, king kayang likaya. Marano na sanang atok yan miya, nung nuya minimuna, at atuklasan mi, king kaming kapanaligan, king kayang likaya. Uling ang Ginoo, magaman king alanganga. Amen. Pamamas sang iba't king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese king sablang depat na, ang poning tiro ng Jesus, iba't king kamumulan, ang ga king aldo amitas siya banwa. Bayo yamitas banwa, nilakwan niyang panabilin, king kapamilataning banalay espiritu, karing taong pinili na, antimong keyang apostol. Kilub daring 40 aldo, kay ba't ning kamatayan na, maralasyang pepakit karelo, king miyayaliwang paralan, ae karaniwan, antimong patutu, king yo mabiyeyo. Ikit de at akasabi na lo, tungkol king kayaryaning Diyos, at anyang makatipon lo, nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ingkala mapenga ko ning iba, aasabi ko na kaya kayo. Meminyagaywan king kapamilataning danom, dapot i kayo, e binang lambat, iba't king aldo iti, mga binyag kayo king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus, kanitang mitipon lo, ding apostol, at kitang dakeyo, Gino, ibalik mo na kanyan king Israeling kayarian? Peki ba't ng Jesus karelo? Ing kayo pa yan ng impako, yaing matutuldo karing panahon at karing aldo. At eya mga intulid karelo, ing kapibaluan na, nung kapilanda datang. Tapot mikatmuan kayong upaya, potang datang na kaya kayo ing Espiritu Santo. At i kayo ring maging saksi ko, King Jerusalem. King kabilugan a Judeo at Samario, at ang gana king sikoti ning yato. Kay ba't nang asabi iting, mitas siya banwa, kabang makalawe lakeyo, at ing biga pimpanan ne king panimanmando. Makalawe la po banwa kabang paitasyo, inyang biglayang linto king arapando, ringadwa katawong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pakatalakad kayo keti at makatalanga banwa? Jesus sa ikit yung mitas banwa, king arapan mo, datang yang pasibayo, nung makanano yang ikit mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pusaning masayang kulisa, ing Diyos king trono na luklukya, para king ginusupan la, ing trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
Hallelujah. Busalming masayang kulisak, in Diyos King trono naluklukya, para king ginusupanla ding trumpeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw sablang tao, makpak kayo, kingmit mong tula, king Diyos, kulisak kayo. Ulingin ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilaw gayato, ya ing aring sakdal degulan. Musalming masayang pulisak, in Diyos King trono naluklukya, para king ginusupanla ding trumpeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papanikyaing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at syup ding trompeta, magkanta kayong kapuryan king Diyos, daritanan niya yung kapuryan ing ari. Pusalming masayang kulisak, in Diyos King trono naluklukya, para king ginusupanla ding trumpeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ulanging Diyos, yaing ari, ning mabilog gayato, kaya dalit kayong kapurian, magari yaing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Itamongan po. Busalming masayang kulisak, in Diyos King trono naluklukya, para king ginusupanla ding trumpeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Busalming masayang kulisak, in Diyos King trono naluklukya, para king ginusupanla ding trumpeta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Aduan ko king Dios ning ginuta mong Heso Kristo, ing marangalay ba, king ipagkalubnes sa kaya kayo, ing espiritong babiye kabyasnan kaya kayo, at pakilala king Dios, banlubos siya nga balo. Ipanalangin ko king aslagan sa ning Dios, din kaya kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan a kaya kayong kayaos. Nung anti karakal at degulan, ing pengako ng ibiye karing banal, ing alangangga ng kayupayan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayupayan na iti, ya naman ing pepasubling miye kang Kristo, at miluklok kaya king banua, king dane wanan ning Diyos. Inya at yulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. Maygit ya upaya ing lagyo na karing sablang lagyo. Emo king panahon na iti, nuneking paintungol man. Pepailalam ning Diyos king kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at ya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawa ng Kristo. Ya ing kasasakdalan, nanitang misakdal, king sablang bage, nukarin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Munta kayo at ituruye karing sablang tao ingkakong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupusaning panahon. Ingin manatili ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Mintala ring 12 nga alagad king Galilea, at tinagdusla king bundok at ildo ng Jesus karela. Panakit dakeya, siniglawod la king arapana, bistaman mi kakunula pa ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga nakarela, ing sablang kayo payan karing banwa at keti king yato, mibiye ka nako. Uli nita, munta kayo at gawan nyo lang alagad ko, ring sablang bansa. Binyagan nyo lang king lagyo ng ipa, at ning anak, at ning Espiritu Santo, at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandanan nyo, kayabay yu ko kapilan man, ang gaman king kapupusan ning panahon. Maya babalita ning Ginoo. Hindi na tayo po sigurong title, inigay katamong pamigunam lalong-lalo na king ebanghelyo.
siguro nga ibeta ang title, Walang Iwanan. Yan po, Walang Iwanan. Inamtamo na makananong nga pang Ginoo, sabya na ka rin kayang alagad, uling paitas ni Panwan sinabi na, manatili kong kayabeyo, hanggang aking kapupusana ning panahon. Mamakuya, pero inakatamo likwan. Masanding siguro ang pamilarawan kanini, yapin ang katang liturhiya. Wata pong miras ing panahuna ng Pasko, itang Easter Vigil, ating metong maulagang gagawan tamo ka rin. Yapin ang singyan taya ing kandila na ng Pasko. Okay? Singyan taya. At yung tutunan po nini, kinub na ng panahuna ng pamanyubling mebye. Ining makasinding kandila ngayon ba't siya makasindi, karampatan mo yung pakita yung respeto. Either tuko tamo o kaya siklod or mag-genuflect. Yan po yung dapat tamong ipasyag. Bakit? Uling kilub na ng panahuna ng pamanyubling mebye. Kristo si simbolo na ng Paschal Candle, mabiya busata. Kapamilatana, ninigikatang pamilindi. Tapi siguro po akakityo, patang magmisa tamo, metong yang insensual ko. Metong pamangilala tamo, mabiya nga pong Ginoo. Ngayon po, miras tamo, kining salimdadad na ng pamaitas na panwan nga pong Ginoo. Ini pong sala na ng Paschal Candle, patdandane kanyan. Matdane ni sala. Nanamburi na sabihin nito, dala niya naman yung sala, kimbiyata mo? No. Bitdaning sala, kining kikatang Paschal Candle. Ing sala ngayon, dapat at ka rin puso tamo. Talala tayo, ing sala, ing presensya ng Kristo, karin puso tamo. Manatiliya, karin piyatamo. Manatiliya, karin kikatamong pamibibye, karin kikatamong puso. O yan po yung misteryo na ninimpamaitas na panwa ng apong Ginoo. Mayari na itang pamangilala tamong maglakad siya, anting tao, king Jerusalem, wala na po ito. Uling ngeni, nung munta kayo Jerusalem, itane po akit Jesus mamaglakad siya ka rin. Sinubli ang mebye, at mabiyang ngeni, karing sabla, lalong-lalo na karing miyembro ng kayang Santa Iglesia. Pasalamat ko po nandin, darandaman ke, itang kikatamong formation at nading karelang binggitan nandin, yapin pamag-aral tungkol kay binyag. Yung pangabinyag tamo, itamo yung piyatamo, pekisan metong tamo, kang Kristo. King kayang kamatayan at king kayang pamanyubling bebye. Nasa kimbalang biniyagan, dapat yung sulag in presensya ng Kristo. Maging patututa mo na ining Kristong minukit banwa, mabiya king kayang Santa Iglesia. At makananay lunto na mabiya busal tayo nga pong Ginoo, potang impignasan ng Diyos king pamitubod na kang Kristo, yapin ding sablati puna nala, king lugod na nigagpa, potang inimu naman yung kikatampag nasan. At Jesus, pepasyag na ini, dindang taking ebanghelyo, tinubod nila ng kayang disipulos. Puntalan nyo na rin sabla at gawan nyo lang talatuki ko. Puntalan nyo na rin sabla, gawan nyo lang alagad ko. Maulagaya pong pigo naman tama ini. Uling oining kayo santamo, kay katamong sablang talasalpan tayo. Kay pari ka, kay madre ka, obispo ka, lay minister ka, tala-asawa ka, simple kang laiko, metong yung kayaw santaman. Yapining maging talatuki ng Kristo. Metong yung kayaw santaman, yapining maging alagad ng Kristo.
At potang biging alagad na kang Kristo, itang kay kang pamanuki kang Kristo, yan ang maging dalan. Banding akakayan tabi mo, akit da, numakanano kasanding ing tutuki kang Kristo. At kanita tala ayam mo yun, tuki kang Kristo. At mo yung gewara ring minunang apostol, ding minunang disipulo. King karelang pamibibye, dakala ring may atrak, dakala ring may ganyong kilalanan dito kay ni Kristo. Kitang pamiyabiyaber ang pamisasan metong pamikakalugod, pamipakit masabal kimbalang betong, mabiye Kristo busalda. At kapamilatanan iti, o yan ang may kindanan, para bang kanita, detang maniwala kang Kristo, may kumpisala may kumberti, at tinuki kang Kristo. O yan ang kayaw santamo, yan ang kapanahunan tamo. Metong po, karing kay katamong maulagang gawan ngeni, kaya kay katang arkidiocese, ya pinitang malang parokya, dikilan tayo, impami forma, karing mga lating komunidad kristyana, or basic ecclesial community. Pero karinin darat ang ayadong banwa, yung kakatandinan pansin pa mo, ya pinitang pakatibe, manalakad tamong core groups na nimbiisi. Bangkanita kapamilatan da rin core group ini, karinta mo umpisan manalakad mga lating komunidad kristyana. At kapamilatan na niti, king kakatang komunidad na kristyana ngayon, karinta mo salaminan, mabiyaya ing apong Ginoo. Pota pong itamong misisiping bali, mimiral kay kataming tiwala, mimiral kay kataming masabal, uli ng kay katamang pamakiramdam kay ngamano ng apong Ginoo, at pamibibi kay ngamano ng apong Ginoo, kanita tamaging pialimbawanan, kanita tamaging kasangkapan, pang kanita ring aliwa, akilala ret tukyan Kristo. O yan po, yan kay katamong abe-abe pagtulapan gawan. At inyong pamitas na banwa ng apong Ginoo. Tandaan ninyo po, anyang mibay siya ng apong Ginoo ang tintao, may kisan metong iya, king kakatamong pangatao. May kisan metong iya. At uling Kristo may kisan metong iya, king kakatamong pangatao, life will never be the same again. Uling libana yung pangatao tam. At Jesus, king kaganapan na ning kayang misyon, king kayang pamagbalik king igpa, inalikwan, king kakatamong pangatao. Yung kakatamong pamuntok, dahil yung pangatao tamo, king igpa. Yan sa king pamaitas na banwang Kristo, ang may sinabi ko po nandin, king umpisa ng misa, ika, ako, itamongan balang tao, at intalugal, king apong Ginoo. At intalugal. At naning masanting tanggawan, potang may saub-saub tamo, at pakilala tamo iting katutuan, na imbalang metong kay katamo, at inyang lugal king Diyos, ngini pa, at inyang lugal king Diyos, potang maging kasangkapan tamong pakilala tamo yung ulaganan imbalang metong, kanita tamaging patuto, kimpamaitas na banwang Kristo. Dapat potang maging sumbagal tamo, potang etamo makasaw, kimpamangilala, nimbalang tao, king kayang ulaga, at mong anak na ng Diyos, itaya intindihan, kimpamaitas na banwang Kristo. Kimpamaitas na banwang Kristo. Ika, ako, ting sablang tao, at intang lugal, king apong Ginoo. At nung atintang lugal king apong Ginoo, kimpamaglakbe tamo, isaw-saw tamo po. Isaw-saw, pakilala, papunta tamo, king apong Ginoo. Kaya kayo po ang ating kung kakakasabi, lalong-lalo na po ang medyo matwa na lang, yung karelang sasabihan, hoy, niya mong matwa na ako, mati na ako kanyan, hoy, niya mong karakal ko na inom ang panulo. Well, okay mo ita, pero ita kakalingwan, kabang maglakbeta mo, pag nasantasang akit, yung kikatamparasan. At nani parasan tamo,
Yapining di sana, yung kakatang pamuntok, Kristo. Yapot ang maglakad tamo kimbi, pot ang abiyabi tang maglakbi, kita mo lalawan ng milabas, laluan tamo, yung paintungol. At nani yung paintungol tamo, yapining di sana, yung pamuntok tamo, Kristo. Yasat uining adwan tang grasya, may saupsaw, pakilaling ulaganan ng balang meto, at itamo sana maging katitisuran, king pamanuki kang Kristo, rin kalupatamo tao. Lalong-lalo na rin mga lati, lalong-lalo na rin pakakadulo. Amen. Nalakad kayo po. Sasalbantaya ko, King King John Diyos, si pamayabayan totoo, linalangking banwat yato, at kan Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginutamo, pingagliking upayan ng banal na Espiritu, may bait ka Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pa ako king krus, mete at mi kutkut, tini paya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, ikpang mayupayan totoo, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabie ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. King Aldo iti, king ginutayan sa Kristo, pepaitas siya king ligaya ng pa. Karin manalangin niya para kay katamu at kambetamo. Katamu ngayon mouse, o Gino, mabiye saupan mo kami. O Gino, mabiye ka, sopan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king banwa, manalangin tamo, ban panyawalan tayo naman ingyato, ano nakata tutubod Jesus, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabiye ka, sopan mo kami. Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo, banto parantala ring kautusan, abin niya nakakatamo, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabiye ka, sopan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king Ipa, king Anak, at king Banal na Espiritu, manalangin tamo, ban ayagyag tala, kapamilatan ning kakatang pamibiyebe, ring ala paking kasalpantayanan na iti, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabiye ka, sopan mo kami. Kaya bering sablang sira ka panaligan, manalangin tamo, ban ila at itamo, eta kalingwan, ing may gitang mayupaya, kesa king sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabiye ka, sopan mo kami. Kaya bering sablang taong mayap papilubluban, manalangin tamo, ban ila at itamo, akit tamo, king balang aldo, ing kaya betayang manggaman king kapupusan ning yato, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabiye ka, sopan mo kami. Ginoong Jesus, gawan mong metong, apamaitas imbiyemi, metong ang babatang panyulong king biye, at lugod mo, ngini at kapilan paman. Amen.
kaswanan at pananalang sa nakinaon niya. Ngayon kay bantayag, Diyos yung bagyena, kay ganaparananda. Hindi numeteya, hindi ang pebye, hindi numakeya, kaya betaya pa. Hindi numeteya, hindi ang pebye, hindi numakeya, kaya betaya pa. Ay kuneti natin, ay kuneti nupan, taong nakapasma. Mga ninumpayan, manong palinaya, yaya pangalan. Hindi numeteya, hindi ang pebye, hindi numakeya, kaya betaya pa. Hindi numeteya, hindi ang pebye, hindi numakeya, kaya betaya pa. Hindi numeteya, hindi ang pebye, hindi numakeya, kaya betaya pa. Hindi numeteya, hindi ang pebye, hindi numakeya, kaya betaya pa. Kalukurang kapatid, manalangin kayo. Kanitain kay kayo at kakundaon, matanggaparapan ni Diyos ang pambayupayang totoo. Tanggapanay saning Ginoo itindaon karinggamat mo. King kapuri at kaligayan ning kay ang lagyo. King kakatangay ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mula reting kay kaming ayin, ngayon pagmasasyan may impamitas na panwang Kristong kay kanganak. Manananasanang din kayang kalam, so na kaming mitas kaya bena, karing tulan ning banwa. Ano no yung mabibiyat magari, magkaman kingalangan ka. Amen. Ing Ginoo, manatili kay kayo. At kay kaan timorin. Yat nayo na rin pusoy. Makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, impasalamatan na kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ni Yesu Kristong Ginoo. Yung kordero amilalako king kasalanan ng yato, king kayong kamatayan, sinintang na yung kaming kamatayan, king pamanyobli ng mebye, linarin at binalik, king kaming biye. Uli na nita, kami rin sa blangkoro ng anghel karin banwa, daralit ming kakanligaya. Lain makabi kami nga lantok ng mabikapurian keka at ngamingan kakanta. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Venus in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, in excelsis. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictus qui
Tunay kaping banaluig pa, ikayin panipadaning sablang kapanalan. Ulinita, pagparalompumi, kapanalan mula sana nating ayon kang Espiritu, ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng kinumig, Heso Kristo. Bayo mi daon ko sa loob, si pamay nasat kamatayan, kinwaning tinapi, at pasalamat siya kaya. Piraso na at binyan ka rin kayong disipulo at nga, tanggapan niya iti, ikayungan at kananyi. Iting ka na akong katawan, amidaon parang kaya. Makanyan mo naman kay pataning apunan, kinwaning kalis. Kasibayang pepasalamat kaya. At binyan ng kalis ka rin kayong disipulo at nga. Tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakong daya. Indaya ng bahayo at alangang tipan. Ami po para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kita, ipatawaran na rin kasalanan. Dapsan niyo iti bilang kapigaganahan kana. Pasyag tayo ng misteryo na ng kasalpandayan. Pagkasyaban mo, Hallelujah. Pagkasyaban mo, Hallelujah. Pagkasyaban mo, Hallelujah. Hallelujah. Iyang inang kagarakan mo pa, ang kamatayan at pamanyugli ng bebe ng anak mo. Darawon mo kay ka, iting tinapin ng imbiye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mo pasalamatan kay impepalirian mo kaming matampang talak at kingarapan mo, ban sumuyo kay papakumbabaming pagamuam. Ikami nga sanang isulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami ang betong ng banal na Espiritu. Nga nakanmewig pa, in Santa Iglesia mo makalaganap king beto yato. Ban mi kanapiasan king lukod. Kambi ng Francisco, aki kaming Papa. Ning sablang obispo, lalong-lalo na yung kaluguran ng Iaposeto. Ding sablang pari, ding sablang diakono, ding sablang religyoso, at dating kaluguran mong anak, ay naos mo tinipon kaniting kaurasan, banabiyaber kang purian at pasalamatan. Ganakan mula mo naman ni kapatid ming pepainawa na, at maninayang subling miye, at yung sablang miyaw na biye. Tanggapan mula sana kay maligaya mong harapan. Pakalulon mo kengan, gawin mo kayong karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kaya ba ng Maria, yung birhen na indunan ng Diyos, kaya ba ng San Jose, yung kayang kaluguran ng esposo, kaya ba ring apostol, at ting sablang santo, at inupad king balmong kaburian, king kakapanan ng panahon. Puriyan dakat palikayan, kapamilatan ni Yesu Kristo ang kekangara. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpamayupayang tutu, kagum ng banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggamang kingalanganga.
Kimit mong kapasalapatan at lugod, maus tamong ini kay kakatang kaliguran pa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang maro. Malikod mo pagkalubing kapayapan king panawin mi. Ban king kasuban king kang pakalulo. Parati kami may kawas king kasalanan. At miligtas kami king sablang kalikalikan. Kapang manedaya kami ning maligayang kapanaligan. King panyatang ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. O Ginoo Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, mabiya ko kay kayo. Imo saan mapalikdan din kay kaming kasalanan. Nanalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kaming iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian. Ika may piyat magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayo nga. At keka, antimorin. Bilang metong pamilya ng Diyos, ipakitanginin kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Anjos Dei qui nobis, et ad mundi, miserere nobis. Anjos Dei qui nobis, et ad mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Yung kordero ni Diyos, yung milalako, yung kasalanan ng iyato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. Gino, ek matampan tanggap keka, dapot yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Magbalik yan, ligaya na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, perfectas panahon, magbalik ang inigaya na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inalagan niya kutibulana, mabilugana, ayanda, masantilagan, kapanalanda, pag ikaw umikabos na. Malinig ka ni Lea, at nakalagay ko ni Jesus, perfectas manual, magbalik ang inigaya na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tutuburan na kayo kinyato, tamuera sa itakpan niyo, yasaya mo ang baliw, at paparapot tayo. Malinig ka ni Lea, at makalawit mo ni Jesus, perfectas manual, magbalik ang inigaya na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atinta mo pong special collection for World Communication Sunday. In 30%, mirasya po king CBCP Episcopal Commission on Social Communications. In 70%, miras po king Archdiocesan Social Communication Ministry. Dakal pong salamat, ingat po at may papangadi po. Manalangin daw mo. Pagpa, ganitong Eukaristiya, tatakman ming debinong biye, e pagkalog mo king hiyato. Salpan mo kami ito king mit mong lukod kang Kristo, painturo king biye alanganga, anong nuya gino, manggaman king alanganga. Amen. Maggrasyang gat panapon po kay katamong.
O ini po yung kakatamong financial report for the month of April 2023. Then pong mass intentions, 34,604. Mass collections po, 440,236. Baptism po, 30,500. Weddings po, 35,100. Confirmation, kumpil, 1,200 po. Data pong certificates, baptismal, confirmation, ng pong marriage certificates, 3,900 po. Marriage bonds, 500. Use of facilities, Kempong Basketball Court, 6,300. Donations po for church projects, 76,485. Pilgrims fee, karen pong bisita tamon daratang, 22,690. Organization dues, 4,505 and 25 centavos. Second collection po, 66,816. Then total cash receipts po, 722,836.25. Kaya mo po, then trust liabilities na etamo po pwedeng gamitan kareng operating expenses tamo, 144,501 na po. Ilapin po detang second collection, re-remit tala po din king Archdiocese, 66,816. Donations po for church projects, 76,485. Ang po detang kumpil. Total of 144,501. So, yung net cash receipts tamo po is 578,335. Then pong expenses tamo, stipend and stall fees, 36,000 po. Salaries, wages and allowances po, karing convent staff, 150,410. Medicines po, 4,343. Keng food, 25,249. Electricity, 39,724 and 61 centavos. Water, 2,550.65. Telecommunications po, 3,938. Liturgical supplies and paraphernalia, 26,595. Office supplies, 5,565 and 55 centavos. Other supplies, 8,732 pesos. Furniture and fixtures po, 24,815. Transportation, 678. Gasoline and oil, 9,738. Repair and maintenance po, 21,012 pesos. Security services, 34,000. Other disbursements po, 700 pesos. Then pong prices ay niyang Easter party, 15,934 and 25 centavos. Computer equipment po, 43,000. Aircon, 48,000. Tapos po ang trust liabilities ni remit tamo po, King Archdiocese, 92,410 na po. So total cash disbursements po is 592,895.75 against collection of 578,335 and 25 centavos. So mika deficit tamo pong 14,560 and 50 pesos for the month of April. Kita pong balance tamo last March is 230,258 and 39 centavos. Less deficit pong 4,560 and 50 centavos. Dito pong RQS, babayaran tamo po, 26,280. Ang po pong further study sa 1,000. So, 230,258 and 39 centavos.
less for 40,840 and 50 centavos. So, atintamo pong ending balance king Paris funds 189,417 and 89 pesos. Tapos po din pong kikatamong Then pong kakatamong pondo, karengaliwang funds, kempong vocation, atin tamo pong 133,503, kem BUB, 314,424, cemetery po, 453,896 and 40 centavos, Cordero, 131,133 and 88 centavos, General Fund po, 699,302 and 90 centavos. Tapos data pa pong kasta mo karing other funds, data trust fund tamo po, 3.3 million la po. So, ma-flash la po din keng media after the mass po. Sana po patuloy tayong supportan ng kay katamong parokya para po karening mayaliwa tamong programa at gastusan na po ng tisamban. Dakal-dakal pong salamat. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kay ka antimorin. At may pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo nga. Naigpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, umeta na king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.